putra emas dawa pisang Dewa Ratu Agung gue tidak Maria nganin pisan di pembahasan putrani do nyala kerupu nyala kendok gue aki koin tenang pembahasan putrani do walani do gajah tuku doaning mas putrani dewe yakti beda tawah pisang doaning Prabon anak alit merupu gajah yakti anggane mraga dewata ring madiwanggo rawuh kering nistamanggo anak alik punika maperwisa dewata yakti Dewi angsak nyingat warnine putra ngawusano yang ngaris kupangol engsak oya ide batariumu disampun ngaksi pemasan putrani deui yang matur ing rabi ingiri sampun raristatas Rianto kido botariumu ini koin tenan mas putrani do awanan gelis oh ya tidak tangkil muni ngayang atur ngide batal jiwa sing kembali sang yang siwa daging ratu sang yang siwaksi yaksi sembah pangubaktin tidak rabin pelunguk bertaruh tangkil ya pelunguk bertaruh pemakati ratu bertaruh ibu tiap
Pranogado pisan titiang tangkil ring pelunggu Bathara riantuk makasiap kepangerase parimanah titiang sekadi mangkin warnani putra mularapan riantuk titiang sampun tatas ngantenangi deui jeneng oyakti bedo tawah oyakti pembahasan jeneng ratu meraga dewa makulu gajah paturang titiang saking nista manggu cokor madya manggu ring anggan ide jeneng oyakti sekadi perwesan dewata ring kawentenan udah manggu minakadi ring parabon ide jeneng meperupayang gajah kungaratu napi mawinan riantuk kedahatan weyakti tamat damu dewekti tiang rabin lungu Bathara awanan sarat tiang lungsura nabi maka awanan kewentenani sekadiasa punika ratu ledang boli medar daya dumugi aseng arse pelunggu Bathara mandoledang nyeritayang awistara yang seinik kewentenani kadi ide jeneng hiang siwa gelis nyawi inggih gelis sepuput arane satu ide Bathari umum persido yakiranis kecawis riantuk pengwedar panganikan ide Bathara tiwa
oh nah dia di dewo buat hari umum nah ya dia stun buku atur di dewo nih bidu indik pemasan ide cening ya melarapan sangkaning kemakatmian kedewatan beli ke pemakas wikan anaki buku beli sedawak garian tak kalai dewa mopot nah sedawak dawi dewa gelu katanggamu mau sana makasiap saja dewa gajah sang yang Indra Idewo makasiap melarapan riantuk idewo pulih ingat gajah wakanan ide watar indra siatata merawat dari nantu lantas tanpa antaro tanpa pegatan nantu kidewo ngilingang di sejeroning kerdayaan di dewan dia gopan gajah ngeresin mana antuk gopan nyani gajah herawan wakanan ide buat hari nero tuh ani setatu ingat hangi dewa awanan setatu kegelu-gelu makasiam kayon di dewa aduh adik rapening nasake walu kini adi
idewa raben beliau diastono tawakati naya diastun pemasani Dewi Cening salah kerupa ke bawah tawah tu pembahasannya nih ya boleh gitu kian idewa sakewalau sing awanang sungguh buat pebu ini pebuat beli mau pengide keken ragani dewa dia rekantu pianak pediti naya diastun buku kenken ya diastun buku apa tuh pemasani Dewi Cening tuh pemekas mula buah basang tuh putra nadi sejati dengarlah kena sing sanang aning awanang kayun ni dewani keluluh gerianto kesebetan kesungsutan di kayun ni dewa ngopo pir ragani naidik belia panglas cario encep temesan ibu kui dewa ngupo piro Dewi Cening Dewi umat nyawes alantur ingik sepuput araris mas pamit ketidu bataro siwo nganak kasur pranamya yakti ide betari ngubakti tur sage ngewen tenang atur iyo dikadi pawas bali tinggi kerasa angayu bagyo di tiang lungsur ditekat iratu duaning ngoyaki dahating patuk pisan kadiasa punika dua kawan percaya warnani putra ingin ya diastun
kaon raris perwesan ide ijening napi malik sadia rahayu luwih utama raris permanan ide ijening ya wah wadang nepati ingin doaning kesinakan nyanyi punika ijening wanta buah basang di tiang pedidih tiang piana kereramu nindang persido untuk ngelempasin doaning titiang wantah guru rekan ide jeneng patut ngeman nekeng ati inggih punika makejararan awanan sekadi didiang sandang patut pisan ngupo kuire ide jening molarapan ariantuk kelas carieu hiang siwa malik kelanturan raris malik ini kerentek punyawus panganikan itu batar ciri adi tuku ibu jati nah rasa lega pisan ledang di sejeroning kayong beli ngaksi ini keutamaan kadiangani dewa idewo morage ibu sani sujati dia tuan kawan ipiana nabukator dewani adi batarimo iya diastung kawong buka apa pembahasan yang ijening tuh mulai jati-jati putrani dewani adi nendon kemat mangangkeni sing patut kadi dewa mau pinak kemat mau pinak elak tuh idewo bakal ngangkenin putran idewani pedidih boleh mangijening arawan nah
adi-adi botarimu idewo ada rentak bisa man beli pacang icen ide icening pesengan heyang gana gawas tani najani putaran adi putaran beli bakal icen beli pesengan ide cening pesengan sang yang kaneuh idaya inggih waku pengelanturan asapun api riko encenan permanan itu batar ganeuh gelis nudut ati inggih kelunas lan suyati tanpa piyambang wardiring omasani detur sakeide gelis dhuwur oyati dahak ngulangin dahak ngayun-yunin pisan salak itu sadu dharma ring sekanan seperwardini de batar ganeng oyati tan surudan setate kumuhan kesadon oyati yangani dia bakti dakating luwih mau tamu ring separindik pangubaktin ide batale ganu majang ring biang ide minau kadi ajin ide uyakti sanang kasinang suputra uyakti dia Maring kanti seku masih
Sapunika taler ini kuratian itu ring sumitro sapunika taler ring pekadangan pasemetonan dakating lulut asih kuyak ide ring satu teru boyo jamu ring manusia padau taler watak boburon sekanan mau dipisami keuratian kesuecanan wiakti Arianto ide maka sami Ninten pilih-pilih wayaki kayo nido sami sekanan mauripe wayaki kesuecanin Arianto ide ida ula Radiani dering sarwo mauripi sami wantah mujalaran Arianto temes telebu yakide ring sejeroning nitinin pangwuruh indik daging sastra tatu sanidahat mau tamun daging punika sami oyaki dahat kepikupuhang pisan manut ringuan sastra minel kaditatu maka sami ya